Twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Mu Rwanda muri siporo hari inkuru iri kuvugwa, inkuru yaciye ibintu ivugwa kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Djihad Bizimana. Aravugwaho kuba yatandukanye na ekipe ya Krivbas yo muri Ukraine, ekipe ibarizwa mu cyiciro cya mbere. Djihad Bizimana ubwe niwe watangaje ko agiye gutandukana n'iyi ekipe ya Krivbas yo muri Ukraine mu cyiciro cya mbere, mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yashyizeho ubutumwa ashimira iyi ekipe, ashimira n'abakinnyi bose babanye, abifuriza kuzagira ibihe byiza mu gihe kiri imbere. Maze mu minota mikeya cyane uyu musore amaze gutangaza aya magambo, nibwo ekipe ya Al Ahly Tripoli yo muri Libya yahise itangaza Djihad Bizimana nk'umukinnyi mushya w'iyi ekipe. Mbibutsa ko iyi ekipe ya Al Ahly Tripoli ari nayo ikinwamo ubusanzwe n'umusore w'umunyarwanda Manzi Thierry. Djihad Bizimana utigeze atangaza aho agiye kwerekeza. Mu mwaka n'igice yari amaze akinira iyi ekipe ya Krivbas kuva mu mpeshyi ya 2023. Yari umukinnyi ngenderwaho hagati mu kibuga kabisa, kuko yari mu bakinnyi babanzamo. Ariko mu mukino wa gicuti wahuje iyi ekipe ya Krivbas, ubwo yatsindagamo ekipe ya Orebro ibitego 2-1 kuri uyu wa kane, umunsi yatangarijeho gutandukana nayo, uyu musore nta nubwo yari ari ku rutonde rw'abakinnyi baje kwitabira uyu mukino. Birumvikana ko uyu musore Bizimana Djihad yari asanzwe abizi neza ko agiye kugenda. So reka tubashimire, aya namwe mu makuru yaragezweho kuri iyi saha avugwa mu Rwanda, by'umwihariko muri siporo. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Thank you.